عايزين نشوف كده حاجة كده أغلى شوية، حاجة ب 500 يورو. دي عاملة 144. ندور على حاجة كده ايه ب 500 يورو. احنا معانا فلوس كتير والحمد لله. انا بدور على البرفن ابو 500 يورو. 200 يورو، 220، 230. Vai, porta de pé. Tchau. مش لاقي البرفن ابو 500 يورو، مش لاقي خالص. اسأل البنت اللي شغالة هنا. Hello, excuse me, do you speak English? Yes. You have perfume 500 euro? Perfume? Perfume 500 euro. 500, yes. I want to see. You don't have it. Let me just. Yes. ايه ده بنت صدقت ده طلع I بكام only بجد؟ have 200. But let me just ask for the back one moment. اوكي. Olha, nós outros ou mais. البنت صدقت يا جدعان. الكلام بجد. يا نهار اسود، ده انا بهزر يا جدعان. يا جدعان ده انا بهزر. It's the only one we have. Only one? This one for 302 euros, but we don't have like 500. No, someone he traveled here. He tell me see something 500. He don't remember what's her name as perfume. But is the name of the perfume or always the price of the perfume? Together price and name. Yeah. But it's 1 million. It's not. This is gold. Good luck. Thank you very much. انا كنت هشتري ولا بتنجان. انا قلت استعبط. هو في برفان اصلا 500 يورو يا جدعان. انا كنت هقع من طول لو هي كانت عندها بجد. ده البت صدقت اول ما قلت لها انا عايز